هر چیزی که سفارتخانه میگه با فایده مردم میگه و اگر حجت بپرسن میتونن شما را زپرت بمونن، چون که پتنت نگرفته وقتی که میخپن سرازو دپارتاسیا میکنن، گویا که وجود نداره شما. السلام علیکم به هر یک نفری که عین حال همین ویدیو را تماشا کرده است. تماشابینان عزیز، یک اخباراتی نو با معلومات شما میرسونیم، بعدا با کامنتاری ها جواب میگردونیم. برادران عزیز و مهربان، چخیلی که میدونین در کانال ما کنکورسی نو سرشیدگی است، چخیلی که دستگیری کرده سن با یک بار دیگه حرکت کنین دستگیری را زودتر نشون بدین. ویدیوشا تماشا کنید. السلام علیکم به همه برادران عزیز و مهربان. نرخ بلیت در بازی نو 200 روبل. این همین نمرای واتساپی که در روی اکران میبینین، در همین نمر کارتای سبربانک هم هست. کارتا به نام مونیس میبرویا. 200 روبل تا در همین کارتا میپرتوی و چک تا در این همین واتساپ روی میکنید، جاش دا بلیتی تا میویا. ما 3 تا ماشینای زمانوی را برای شما پدبار کردیم. غیر ای آبشی در بازی 74 دونه پریزه. یکم شاه جایزه ما BMW F10 سالش 2014 موتور د. یا پرابلمش هم یه که تنیروفکش بود شدگی تمام، دیگه یگان پرابلم نداره. این همی آدمی که هم BMW را برد میکنه، روزی قبول کنی میتونی 10 تا استا بیاری ماشین پروریکا کنن، ایدرنی بالون موتور پاتورش ما قبول که بگی برا ماشینا، یگان کمبودی نداره. و دیم شاه جایزه ما کیا K5 سال 2022 ماشین اولی یا مخشیدگی نیست که در تاجیکستان گشته است. ای رستموش کردم کردگی نیست مولی. روزای نزدیک رستموش کش میکنیم، ماشین فولای، یگان کمبودی نداره، یگان پرابلم هم نداره. یک چیزی دیگر را اولی در شما خاطر رسان میکنم، برای این تلفن با دقت گوش کنین تا آخری ویدیو را تماشا کنین. و سوم پریز ما کمری 2013 امریکا موتور 2.4 ماشین یا دست گشتگی، یگان چقری و پستی و یگان جای بزیبا دیدگی نیست اولی، فقط در های رشد هایش کده، یعنی یگان پرابلم نداره. و این های تلفن هایی که شما دیده استین، با این های تلفن ها 4 تا تلفن، غیر 4 تا تلفن 6 تا دیگه پوتیوفکای دوبای، آبشی 10 تا پریز برای 10 نفره که بلیتی از همه دا بسیار میخرن. 6 نفرش دا پوتیوفکای دوبای میتیم و 4 نفره که با او 6 نفره کمتر بلیت خریدگی، برای او 4 نفرش دا این همی 4 تا تلفن پریز موندگیم. با همین خاطر ما گفتنیم که بازی نو سرشیدگی بختونه بسنجین، حاضی بدروین بلیت بخرین، همتون دا موفقیت. بلیت بسیاری بد نیست. او دا چی شموده خواستم که در یک موضوع به نهایت مهم کمتر فکر عقیده خدمت بیان کنم و کمتر معلومات های درست به شما پیشنهاد کنم. بسیاری نفرها در کامنتاری ها نویساندند که آیا راست ایرپورت ها محکم می شود. مطابق یک معلوماتی که درست پیش برآمدگی بود، با یک گفته که ایرپورت دمدد و ایرپورت ونوکووا درست پیش 4 ساعت یا 5 ساعت محکم شدگی بوده با بعضی از سببها با فرمان قواهای مسلح فدراسیون روسیه. همین خیلی اینفورماسیا بود، ولی گفته می شود که ایرپورت ها حاضر شدن یگان مشکلی نیست، چون که بسیاری برادران عزیز نوشتند که ما با ایرپورت ونوکووا، ما با ایرپورت دمدد و بلیت داریم به جمهوری تاجیکستان. این چه خیلی می شود. برادران عزیز و مهربان، بین خودتون در همین مقصد گپ های بر دروغ پهن نکنین، گپ هایی که شبهه میاره در دل مردم همیاره پهن نکنین. یگان جا محکم شدگی نیست، یگان مشکلی نیست. با مثل پیشتره ایرپورت ها کار و فعالیت کرده سیان، چخیلی که پیش شهروندان سفر میکردن همون خیلی سفر کرده سیان. اگر در این موضوع ها یگان اخباراتی انیق و دقیق کی شوه، فراموش نکنین که در فدراسیون روسیه پاسپورت جمهوری تاجیکستان قرار داره و برای شهروندان جمهوری تاجیکستان همه چیزا آگاه میکنه. با همین خاطر ما گفتنیم که در دل خودتون بسیار شبهه ناندازین. همین گپا دروغه. یگان ایرپورت محکم شدگی نیست و محکم هم نمیشوه. حاضر یگان اینفورماسیا یا یگان قانون قرار نیست در این باره. من خواستم که همین را یک ویدیو کنم با معلومات شما برسونم، چون که بسیاری از تماشابینان کانال ما مردم مهاجر میباشند و خواستم که آگاه شوند. تماشابینان عزیز، اکنون میگذاریم به قسم خواندن کامنتاری ها. فراموش نکنین که در کانال ما کنکورس رفته است، ویدیوش
дар аввал бид ҳаракат кунен, ҳозир будем билет бихарем. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар илоҷаш боша ҳамин саволда ба прагӣ ҷавоб медодем. Ман аз Тоҷикистон омадам, баъд 1 моҳ патент кардам. Ман метавонам ки то 1 сола патента платит карда гардам ё ки мигратсиони 1 сол шава граница равам. Дар ҳолате ки шумо ба Федератсияи Русия сафар мекунед, муҳлати мигратсиони картара нигоҳ карда аз ана ҳамуҷа кору фаъолияти худтона идома метиҳед ё ба анҷом мерасонед. Як касе дигар навишонда: ассалому алайкум ака, регистратсияи ман 4 моҳши тамом шидай. Агар Тоҷикистон рафтам, депортум мекунанд. Дар вақти ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан, агар огоҳ шаванд ки шумо регистратсия надорен, ё ҷариматон мекунанд ё ки видваренӣ мекунанд. Як касе дигар навишонда: ассалому алайкум ака, ду кӯдакдорора ҳам хизмат мебаранд, пешакӣ раҳмат. Нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Искандар навишонда: билетҳоро капсула кунед, нағз мешавад. Бисёри нафарҳо ҳамин чиза пешниҳод кардан. Иншааллоҳ дар ҳамин конкурс кӯшиш мекунем ки бо тариқи капсула билетҳоро дар барабан бипартоем. Шумо ҳаракат кунед, дастгирӣ кардан гиред, ятаи дутаи билет бихарен, тамом. Ин ҳамин дастгирӣ аз тарафи шумо ба мо. Мудинов нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон, илтимос саволамда ҷавоб деҳ. Мигратсиони гости задагӣ боша, ай 3 моҳ зиёд бести вақти рафтан моро запрет мекунанд? Не, запретон намекунанд, лекин ба ҳар ҳол вақте ки мигратсиони картаи гости қати ворид мешен, 3 моҳ пас вориди берун ай Россия бубуроем бояд шумо. Муслим нависонда: акаи Сорбон салом. Ака нав Тоҷикистон омадам. Москва метавонам патент биспорам то тайёр шиданша кор кунам. Ҳамира ака ҷавоб диҳед, илтимос. Ай Тоҷикистон нав вақте ки Москва мерен шумо, то тайёр шидани патент ҳаққи коркунӣ надорен. Барои 1 моҳ зиёд кор кардан ба худтона проблемаи зиёдӣ накунед, чунки патента нагирифта вақте ки мехапанд сразу депортация мекунанд. Як каси дигар нависонда: акаи Сорбон, ман сентябрда хона мерам. Тоҷикистон. Ман як бача, ҳуҷҷати якаписарӣ надорам. Дарахт қапан ягон гап намекунанд. Дар ҳолате ки ҳуҷҷати якаписариро надошта бошӣ ва яке ба номи ту повистка биёяд, ту ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъ мекунӣ ва мерай ба ҳамон военкомати ноҳиятон ҷои зистон пешниҳод мекунӣ, тра ҳуҷҷати якаписарӣ метиҳанд. Як каси дигар нависондаи Сормон Сафаров, раҳмат ба шумо. Ман ронандаи мошини боркаш ҳастам. Илтимос ҷавобашро нависед. Аз кай пули патент намесупорем? Дар Федератсияи Русия и ҳозирашда пешниҳод шидаяд, вале кай қабул мешава, кай намешава, ин чиз аниқ нестае. Барои нафарҳое ки бо ҳайси ронанда фурра қати кору фаъолият мекунанд, бояд патент аз байн равад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, саломатиё созай. Раҳмат барои навигарӣ. Агар мушкил набошад, мегуфтед кай амнистия мешавад. Саломат бошед. Амнистия шидан агар дар Федератсияи Русия дар назар доштагӣ бошен, пешниҳод шидагӣ, вале қонун ба имзо расидагӣ несори, маълум нест. Як каси дигар нависонда: бародар, гапат 100%. Як хел одамора гӯш накун, 100% барномат. Семья без уродов не бывает. Худат мефаҳмӣ. Бале мо чизоро аҳамият наметиҳем. Ҳар касе ки сухани бад мегӯяд, мо ҳаволаи ӯро ба Худованд меспорем. Ба ҳамин хотир шумо гапи қабеҳ мегӯед, бисёрат ҳақорат мекунед, ҳамин қадара бидонед ки мо аҳамиятон наметиҳем. Гӯё ки вуҷуд надорем шумо. Бародарони азизу меҳрубон, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.